Kailangan Senator ko meron one Poronetkar, pagilolo, tayo kakatla mo tayo, uiban po na si Chief Clerk o lukuran mar. Senator Adson Abraham, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Solce A. Edgar, Aye. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Isa mo. Senator Stevie K. Edwin, Senator Pecherico L. Iron, Amen. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latora, Padumot mo. Senator Denny L. Laben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Teswo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Nett, Senator Norbert A. Perez, Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitro I. Simna, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Ay, Quorum, Mr. Speaker. kailangan essential mag-tayo sa balman ka quorum, tayo kakatla na sa matay uya kupur. Muna tayo ba yung katlaan essential may Senator Perez o Senator Ned, excuse ang uya kupur ang danmut. Muna tayo ba ang katla, may kupuro ba yung kakulian tayo uya sa balman tayo sa karatan kabyung. Dahil sa karan Mexico kabyung lap, taang kupuran na nilap. Sa karan Taibo ni, o wow lap, taang kupuran na raksyo ko. Wow na kisyo ko, wow ko sa balmar lukan ko, nanalang ko, nakanyay ko. Wow toro, rong labalap kayo di bali ang tiyak, umocho, government, national, state, local. Wow ko kabinaan Pohnpei, Honorable Stephenson Joseph, Karayaon Kabinap, Honorable Movic, wow ko siyang kupong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyang kupong kankoros. Pasakset, itingal wow, ong Vice Speaker, Abram, Floor Leader Latore, o Honorable Senator Kankoros. Lang Samoro, o Loisio, Serrisio, Masakan, o lang way, kasampalakan, mauya-uliyape. Non-color men Pohnpei Koros, non-chamber wood, non-kalal, maslikin kalal. Rekat, oktail, eupanenan, huya lamanam, te huya purunaan wood, o ibaan po na siya sabal Floor Leader Latore, non-kalway tenan, huya kupurunaan wood. Hangal speaker mo na iban yung patwa kung kuburay tungal. Kabing yung kakpatwang kupurakan koros kabing to child po yung kubur mo, kubur sabagon ko makaipay po naman child. Alo yung sana mo. Speaker ay tungal kayo pa nung yung kakpili. Sabal mong patwa yung nilang ang puran rail supay tipong Pohnpei. Nalil wasak siya tayo tungal wow ang kakuwang kang kami. Huwag kipay speaker. Huwag kinanobal senator kang koros. Nalil tungal yung kuwaw ang lang samuruko koros. Ang lang ulit si serviso, so mas ang lang kanatakan. Speaker Bilman, mohon patulay Bilman, kayo katong kiyo, wong ki, meril, kato da patuton, naan ko isip, so na lang, Mr. Carl, mayang patong, sapul material yung kubur, sampal yung rangot, meril, bilpuli, wow, makumwang ki kapinan, kayo, kapinan koryaw, song kubungkan koros, bilwang giray, labalabakan koros, ang national level. Ega lai tungal wa on bilga kuong kumem Pohnpei koros pato Pohnpei o bil pato mas dikikan bil wong kisapul mama staff speaker member ng nadak kumagut taylang kak katyang masan channel ang don rang katwa wannan regular session baryo triosok munawod Amen. Chancellor mo, kamagot na kawaitin. Floor Leader, koros mo itong kamagot na masaniyay. Oo, masanisyo. Kaya kamagot na puwita. Miya masanapan journal and run katuwaw. Floor Leader. Kami, Vice Speaker. Talangan Speaker. Muna ba niyang sakar Speaker kung kupuro po yung kak. Patuyangan siya. Wow kan melapoy patar. Milang saksi itu orang kami Floor Leader. All the honorable member kan gurus. Wang iran kan dapat yang mention kan wut nan kalori.
Urelvan me patiang jalan men kabese kan. Speaker ikamele me channel me sanamau. Makarate mengeta kamagut channel kakusung dimasin do supplement kita. Chancel no kamagut jumier masular masan pen kamagut aiban. Ponese koros mautung kamagut masani Yay. Uo masani so kamagut poita terung tiar sama matai watawat wala altan journal and ran katwa. Kamu floor leader. Kalangan speaker ay tungaluan tutuwa ta bank prom kat kasampal wat speaker man sa kalak kuburamau Enggak nial kay lang kakrop sa balmatay kalantar o katiyang to na item ng paisak yung standing committee report. Riyaman. Chancellor mau kamagut and floor leader tereng katian ban order up the day ye standing committee report pagi open kamagut mayor chairman patawan chairman katiyang pon dembe Aisake ye standing committee report ban pon sa chief clerk. Standing committee report number silibki bayulang sa kuno mepet Legislature pin number Riabki Sili Sexual and Riexakimau sang Saumi Gumitin South. Kalangan jalan katian and masan report ay ban pon sa chairman and sub chairman Edgar. Kalangan ko promoy. Yung patrawan yang sabong mo masin ng kasong soma kong kaluluwa nilang. Patutunan walwat ito kalawang komoy wan ke fight wan ke floor wan ke look patuwan ki nos patuwan ki nanabas patuwan ki yang ay chairman kan o vice kan o kitaikor di patuwan wan ki sabi so patuwan ki samatay staff kan o rel kami yang patren samatay wala malang. Imen patroan pata sa mobile committee land o patro yang nan report wot. Essential me report huya ran sayo o kupur putong o motion dia witar o kupur putong committee land jengkak purem ati. Riyaman. Chancellor mau kamagut mayor sang chairman and sub harus mautung kamagut masani Yay. Uo masani so kamagut poitar kamagut poitar taban katian and masani be umay kupro in pon sa chairman Edgar. Kalangan. Standing committee report number silubuki tayo na resikono. Imay tanlong LP number Riab Kasilisag 209 Resek Limau. Essential me report wada patulong ni uyaban pagpagiyo na siyang relakan me patpato senwar nan win kiti. Bepitata relanan wapeo me uye siyang senwar. Bepato ilan nan seto. Remen ngolen ki wapo tapali wapo puegi tadog mareben kuya. Eleta committee site visit. Repatu tila senwar o tuang penene. Penene ya patuan sakar kita me ramen apalila wapo kait aksidente kita sang. Puegi nang kusunat dengan sansan me tait kan bangken ko purta sang ni asome nikla protengkan. Apuegi arai anane wapo imerepeki orang kak nene yang rail kom interest na pumwapo o yata mekot orang kak tetong ki yang ananakan norai sapun man kita tengoleng ki wapuat pat ne pit isak lemau ebukil meisak jalan pe o patril nan sito pitu opuki ari rail interest ni wapuat makacampal waput met na kasapana wing kiti melel port kan pincang tangi miat mata-mata me ranana wiata business bawa orang kan wiata mun imat me patron Willianti samumai committee land or report kaya jupse Kalangan chairman Edgar puigi kapasian standing committee report silip kupayu labanya bigay sa kuno yata masana be kami senator Miguel. Kalangan speaker ay tungal
Sakaranwa kami kupura and kak polis abal mamuya mutungal me peitai ter nilang kan kupur. Poliki sakaranwa ang nan wasan wilang alam kasumbalwet on kan kami vice floor honorable senators koros. Main speaker main singkalala bakan kawit may ban tungalan ke. Mal kupura isu nuwasawat ibatawan. Oke itu ngal nyong pada kata Januar. Oigak patuan perian Januar. Anan congkan. Itu ngal kabungang kam tinsap. Iman kalalabak wagi ay visit niya nan ansaw yume delegation piliyang. Oy piliyang kam tinsap. Ansaw. Abo sudah sansal date. Ito robotot meralap. Mapisit o isingakan me kami tuang. Pero bukat kasampal. Isra barawan mak kami timangi ansawat. Memia isu anu pana. Ang nuya panoror. O iralakan mesapon kitonir. An wasaw. Kedengat tisang kompani mauya tayo renuti. Isra barawan may rawat sansalang kami ki. Agday bantaw la sa irma. Yung kasampal akses. Ari absinsap nan uit patrolaro yang aga polis kaligai warkila pura identify peskan. Ini kasampal ke bical tekamana mekot abjang bagi niya isu. Termasuk konong kamtian perong matok yawasa iromi niyam. Poi patuan me among lawyer ka bang patulong patatamu kita. Ari iman irawat dan kap patok. Pagkal ta kamanala mekot abni mulao so tokpana te makatin ko sunnet karambala makatin tatok na katamwalan sawat isme sabon gawasaw me akses oban makit yawasa rajan trust me ibarawan met o ibarawan isuwat o silgawan paliriyaw pakapakataran sawat ay gamile makamtin sab sudo kurang rebesit jurat ita intenten bela o karong-karong yung mawiyawir karang yung sambari o tao po ni site visit ariman kawit ke kamti pama konong agdalang kak agis kabantala totoo katotok yawas ay suwat para material suwat ay ito ngal kawit man speaker kalangan Senator Miguel Mauer, Senator Simon. Kalangan ng kami, Honorable Speaker. Mga naitan, patuwa mo na ito sa kantan mo isang rangot. Speaker, kung katultuburo po yung kakiyang petrol sa pagmay sa karatan kasong tutuliwa mo sa isang isang rangot. Nanwalwad ay tugal mo pang kurami po ang Vice Speaker Florida. Honorable Senator Kan Koros. Pilmen wawal ito, iso katataw tayo. Sa isang rangot, kung tatawang Kan Koros. Honorable Senator Kan. Speaker, kasampal ki masan pan-report itu tayo. Ibananggak sa isan ng molwot na kumatang ko sunod report na niyo itam ko sunod yung korong pang huyawi na kausan. Kami di patula ng wasaw tuwang panedi. Ari, sa isan mer niyo wapiyo me patpatusinwar kan melong malang tadi tuk misyon. Waput satu si unan me patuan wiyata. Na sampar mo riyak sa matataw sa bala. Ar wasakisit panay kongkong area niya himu ya witam ya movement. Niyak sampanay na wiyata rin snack forabe. Ari sang ni makitso kasi pamyanan ng patwag mo kamituya. Kamiti patuan tiara tame amman tun tatok na sinsap patula wasa open proto piti ya sinsap no korong yang panay na yung kausan oro pungki board of trustees and issue permit ko taik ko ang kamagit kamiti lelam nan panay na yung tiara tame short korong yang tatok sa pungin option sap niya ari reports ni buku payo pakpaki itan ko siya na yung designation and designate taik mewiya watu ete patotasan. Esuto pit tonul access.
ipatuan me Rosa Nampay Estate o Panay Nartos cross-claim access. Abnan mialam education week wiyawi. Do tupa na wasaw o moment essential din tuwan option shop Panay Paliriyaw Pudisyan na rilalam wasakir and Artos family. Ari Panay wut me pagpagi wapo MP patutasan. Yung kamilali mapil Rosa may pindiman po wasakir Rosa all kupurmaw. Sa pulma arames don wing kito po iso pwede wing kito. Isto kamilali me epil pan longi and muitong arames access for rentatong. Up timingin ko sinipot ko sampal speaker po ay sawut niya me kamkamakit taik masliti o pilpam poronutup kita sa wap me natin pangyayang. Karta ikamilali me iro ka sampal me sangren Senator Miguel me pit access. Up access so tong yung issue. I-access we ko senator, ko sampal pang reporter, itan ko senator me pam preserve tayo kin wapo te patutasan. So kausan miya yun. Kausan miya yun. Pero ya imi men pagi kita lang katong purmaw. Kita ko tiyong masalita reporter ko sampal wi ira mo na kasalita. Apnan latest issue me miya ito na option siya kapugana ba palikan. Option siya patakigan paliriyaw me. Panay may pagpag-renta pala wasa, may and sa paliman kita tungalan ki wasa may access sa patuya. Pero yaimen, kita lang katong-katuro pasang. Masan pan access o kusinit betan. Torela wapo te kamakitasan. For wapo mimi yay interest in kausan wasa. Aimet may patkiyo masan speaker jaga kamal tuna speaker. Senator Louis. Igak pagil talang kamal tuna. Senator Louis, come in. Kailangan may speaker kasampal ki remat child amasa ni kono imon pilihan kapacaya ngai chungol patwen amone bang pachwa ay chungol sakaratan kapeng mulatak pangkuran sama child ko tene ay chungol wawan pachiang sabul mo na pachoyer nendang kapretanan molwo chay chungol sakaratan waw bang kubro mi may speaker Ongi Vice Speaker, Lord Leader, Honorable Members in 11th Pohnpei State Legislature. Inansya o kasantin wasapkat, wasaksachen, santi, upalukarus kan kak. Insa na mga kita mabahan kak santi. Ay, inan patuan kalalapag yung masansal sang ren Senator Miguel, masansal. Isma anki makilel pon sa ma designation bang wiyawi apan designated ang aramas mapronirang wasaw wa aramaso namia soso ay rail kan ma yadan wiya sapulme ta chungol enkak pachowan soso sang isma yadan kulkulel pon sa Karyao may speaker pachuan project permit yo me pacho nan sabon matel box project permit number 72-24 me Board of Trustee kamanayang Oliver Auli as permittee and Oliver Auli as contractor when remove taikyo sangwasa eri kasampal ki irayo magchayban kak kachi nintuan Board of Trustee aray tatong ki manaman na iray pachuan sapulman ki chungalen ki na prosentasang LP number 28-16 LP2 mawiyala ko sa net. Senator Louis, pamamasan ni report. Iyang manaman Board of Trustee kan kak pachuan na yung aramason kak remove tayo. Ri kasampal ko magchaypan designata ito pelong-long ta sa pulmachal tato ri iman kasaleta itong alira buwan sansal kaiten uwang report sa kak tete kaya kak itangak pon mayakot mapan kak son po sa nung malangan may speaker ron Iman piliw pa sa manang side. Sa pamamasan ni report, sa
After ira na siya patawan report. Nanlalagdag may jaga kamal dunga Senator Nicol isay po na siya kami o imen kumalan kawatan ni limang mail. Yapan po na siya man. Kamu Senator Karen. kalangan may Mr. Speaker, ipan yang badan keperumahan saya mau ingkang badan sama masa kosong sekarang kabung ke benua patu yang nilai itu kalau wala bang keperumah may Mr. Speaker, wan ke melel Vice Speaker, itu kalau wan ke floor leader, itu kalau watoror bang keperumahan senalai muter menetkar dukun kecuali Senator Miguel Nasa Boafik Senator Juan Nana Pastoges Chairman Arduwe itu kalau wah melel bang keperumahan kamu kabayan atau Senator Koros i kapeng ko report na miya o sansal ma report ay siya ako kitala po kaya o tawag kita iramelel kay may ang aki side visit and sansal may Mr. Speaker nan mamasa ni may isang round magkaitian ko sa natin designation man at iramapit designation and sansal ma kusunod kamotang kusunod wood magtaibang katyang nan apolpe sa rapid designation report ma sansal esong-esong pergi taik memia endema kamagit when mia ko santin tatok lagi kami lele mereported meson kita dalang kadlaw apali ang pil magtailal wasaw dalang kadyang nan masenta iman kapro yan kaitan reported pit designation when sansal masen ma pit designation nagtailan po yaksan tungal pepemet may Mr. Speaker kami lele mereported meson o kanang talen sa palman kita Speaker ang pil ang kaya nagkatiyan ko para tayo ay sa magkailag wasa kalangan may Mr. Speaker Siyan siya ng mga ibaan po na sa mga Senator Chawab. Kamu Senator Chawab. Speaker kalangan ko para mo muni kaniyang atawa na kisilapit standing committee report Secretary General President Wano, mo ito ngalawan ng mga speaker, one of Vice Speaker, floor leader, members ng Koros. Ito ngalawan ng mga Koros na patay sa admission grano. Mr. Speaker, ito ngalawan irawat, ito niman al-kawit, kawawaban report na after science sang yung may Senator Kasambal, Senator Carr, i-message letter. Awut testimoni mesang delegation kiti sang Senator Miguel o Senator Simon his katongala ito matmato tama trayana na usus kita pungkila reported tama pakiyato ini man al kawit ite usus tunita alang speaker Langan French inkak siya was treban usus ko report o miya kamotang ko sa net yuban patoto mur uteban masani nan pil calendar. Chancel magtry mamasa ni report o imen patuan pleo pakita taylan masa ni to report o may kubura mo na ibang pleo po na siya iray nan member ka na imen calendar member and sharp miya iran kapatabat pag may mga kabatayan chairman dituan niya kawaiter puan ka kawasak iray kan basitu ya member mo na ibang po na si iray Miete Iran kaway siyang member in committee shop. Essential member in committee shop to women met o women shine o women met to shine po agi off island. Nauwi. Utupan kumagit po ang tatawad essential me. Kumail kaway mas muna ipampo na si Iran non-member ka. Kamoy sa natasay. Speaker, kailangan ng kumikwa sa pala ito man sa kantan mo. Iben, patuan me, merelo ni motomot me sa isang rem sa ito. Nabunod din ko sa review mo tayo. Para kumukit na sa amin. Wapo. Panay na yan, wasa wal kagta to. Kailangan speaker. Speaker Miete maasaluban report kamoy Senator Miguel. Kalangan speaker ay tungal sa karata kahit ni song-songan kawala report wanay wow na kita talk mapan miya oy patungan later susu miya ang sawat pil miya tuanan imoy me tungalan ko manamanan sharp me access pan toka bukjay bang kamana
Ari Patawan isuot pon. Karta iman chong kawewe me. Susong apton we are last week identify was a pesco access upon Parbatonan Saponartos. Or Mamia Wisuliki Makawe ni Matamataw, Akuburan Momotuot, at Taulan Tatok, Ekasambalki, Wagmasuta accesso, Asota land fields to Mekot Kakuyawi. Ita Jungal Sakaratamet, Milman Sakarak Bank of Romay. Kalangan man speaker. Speaker, event pagkik dahil mamasan ito mga report o dahil kawatan din naman dahil makaiban niya ko promay. Kamu Senator Edward. Alangan ng kami honorable speaker mo na ibang pachoy min pagin karkara kay chumal sikaran kipo ni wawo kaping ng kakache pachoy sa pulmumiyo masan sa lew. E chumal wabang from honorable speaker, only honorable vice speaker, honorable floor leader, honorable senators kan o Israel masan sa lew ng bang promiyo bang kon honorable senators kan mayang pachoy ang iyo ko rin minsan ang bitsansal na sa pulmumiyo record ay chumal wawong sa pulmumiyo staff. Honorable Speaker, esensyalnya nan kawit kan mereport you met, o email pagkita, motion jalan kagan recingti masin pen report pagkaryaman. Karyaman. Chancellor mo makamagit yung mayor o miya karyaman pen kamagto. Masalar masin be, ay ban po na sa kamagit. Koros mautung kamagit na mayor tayo recingti masin be masani yay. Puwang masani show kamagit paita tayo recingti masin be. Koros mautung standing am the report sila bukipayo laban niya riyay sa kuno masani yay. Puwang masani show kamagit paitar tayo sa bulman kita standing am the report sila bukipayo laban niya riyay sa kuno. May the report pan till calendar pan standing am the report kamu Standing am the report number silubgil maulayan riyay sa kuno mapit Legislature bill number silubgil tuway sa kriyaulayan Isa kuno LD1, Sangsang Muguntin Finance. Ang kakatiyanan masin ba iban po na sa Chairman and Morning, Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker. Puingkak pilih pada, melel pada sama kamtin moni. Aku mukupura puingkak kesa pale sekarang wah bangku pura muyo bangku pura kan koros. Nuwawo karak-karak, kamakit maluwat ya lengkak kuya kupurugis standing kami report sila bukil limaw liman yari sa kuno. Chancellor mo kamakit and Chairman and Moni, Koros Mautung kamakit o masani yay. Oo, masani show, kamakit paitar, tayo ang katiyanan masan ba, umay kupuro po na sa mga Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, standing kami report sila bukil limaw liman yari sa kuno. Itan kamutang ko sana sila bukil duwa sa kriyaw liman yari sa kuno LT1. Me maluwat kadkiyang kupuran nintuan kama naman tanong atawat kayo. Kupurburtong kami tupuya ki ira kapada patriyaw. Patolong sang kampakabayan Representative Perez. Pulpen kamaulan Ellen Pohnpei melel patakan memia suwat and kakapul takarwar pateng met kamudan udaglayo mebil patolong sang kambakabayan Representative Edward mebil pagbagawan moni yu and kakamanamanta nintuan open and tatawag memia nanbungan sa Madalapin Sports o Pohnpei Softball Association Alalta Cup o Kamaulan Scoreboard and sa Maday Most Good Kasansal may pula-pulin Pohnpei ngater with the donkey noswo ananaban Kamaula Totami kamuta may ang scoreboard Ermay Mr. Speaker ang muni may panpadosang daw pali scoreboard and kag padosang nan sa Madaya General Fund na tuwakit. Kamay lalam karorong miya ninduan kami dia karong option sports o Israel kan maulian to palian executive one mon waditar o miya and kag
kamana-manta wapaliata ananu. Ong totok me kabdelong sang Senator Perez, the Chairman Perez, ni anso me kami tukat yang nanti takwat ilak uyang PTA. Dan kak uya assessment kapel Pohnpei. Puran utan kawai itu tu utan yawan mono bana nane. Puan kakapaliata pat kan kapel Pohnpei melel ni arai bilban apali kan ini wasakan mau utan olar. Hari ini tuan estimate merapat wanto pat banu wantala realop walinan wanagad limawku walisak wano 286,586. O aray tungal estimate sainsal nintuan men kapatapagan mapati ang report won. Source in mono and kagpadwasan ng paved road fund. Sainsal me what me. Ari my Mrs. Speaker kamelala me out the report won me son. Ira riau me sainsal apoltong committee pueker was in samatay rule. Tangka within floor amendment correspond yang agak justification. Kami lelah justification mesansar nan report word ichar. Percayaan kaksabul man kita o sapali wadawat karyawan pilwat. Ano yoralap i-report man by Mrs. Speaker. Kalangan boleh ipata sa mga kamtimon. Kalangan Chairman call for the operation report. Niya temasyon ito. Kami Vice Speaker. Kalangan Speaker. Kesabari jungal sekarang wah Speaker iman kayu siang dia jungal kapung hong jungal Chairman pergi kapesan report ni ini min saya selang mau tuan nama sani Speaker kami men kepercayaan itu jungal lucu saya selma piluat kapan dalam bukan kak wali terpek riau dan tuan kawan Chairman terpek kayu Engkau sainsal ban project me semacam sport facility ye nose cukup me perkuat ban apali hancur sini we talk project ban ketiwai education we talk yo ada pe laut dan kamau ye laut saksit we we talk hancur ri patyang Chairman optaki jalan sabulman kita perkuat me pacunan report hintuan kebubutong maluat kapacayang awalban sa bumatayil hal na kawawa ni siyang bang project. Speaker, ika malala mesudit ika salpan niya po yung hintuan bukas patulong kami songan kapandala pangkat rubetong maluat kawawa ang tanong siyalanggak sa bulban kita. Nakarata, siguro promailot lagi siyalanggak masip kasi tanpa jangan itu mat, Speaker pelangan. Vice Speaker, mawar niya temasyon ito. Kami Senator Edwin. Kalangan Speaker, patang syaratan wakan na mayor. Wangin kami Vice Floor Honorable Member kan, Israel kan may ang patang Prime Minister Rangot ng Chamber what masiliki. O Mr. Speaker, mayor may imen patuan ali ito. Ongre bukai koros kesampal mo kami men patron ansur imen uya kalalapak ma sapul material ceiling yawasak dai patu ye met general account or yaw Mr. Speaker ong uya penal buka miyagis menal kawit ma onontan wasano wala buka raban Tay pinata porkan, tay rail pan overlay. O itami patron nan kilalkan na uya attachment yang report with. Sansal me muman meraban lubuk tato asa mo por bukato pilew kampak law autela lol. Kami patron kasampal ki Mr. Speaker nan eu korong-korong magdribil patron ipatuan yang kawa met kianai ia kalalaba kuyaw yang kianai ma ong wait sapul material kan
weight capacity mamiye to nalaga sansal mo mamiyo rock crusher yo to nangen wasabuka yang kamelele me to install sabuka kateng rakyat makin yang kota nan sto sabuka utang ken yang kamatang ala olan wasabuka nan kilalin wasama wala buka tribal kan masen tiang to kelang yawan melipin Pohnpei na plateau yo ramoi patawan to ira buka ko ke trail te imen me ko mkataiban kamanata me ba napali al buka ni momio me ban tetap panagis warisang makatrail ba na hotel to o sudah bil consider one to install sa kay magandang wasabuka yang bil kamelele mag contributor wasama wala buka essential nan kilal buka kay di porta memiyo wasakay utan pal wog essential magutan itaitin store sa matang tawa yang contributor wasama wala buka Dari kami patawan kasombal ki saya kami kawan uyata mesulin ti mo intay bilanana kuramaw yawan thickness in Stephen magtay bilanana patawan ti ko sa laut ka megantang tawa at sa matang kawala ay mata mo yung concern ng mo uyawitan so uyawitan makang uyawiyang donal buka to Moin ma Chairman Finance ka kawit anjuwat sa pun matay silingo yawasa magtay patoy level ng siling. Salamat. Kailangan Senator Edwin amawal kamela naman kalalapang kayo mo ipan po na siya Committee on Finance Melal Chairman. Kailangan may Mr. Speaker ito nga lawa sa balbang kupromi o pangkuprakan. Kung kupuro mo na ipan sa irekan sa insang kamakabay Senator Edwin iman and bilsansal maruport word nintuan kawit mauyawanan karong-rong yang aki mo ni mauya inon ten pilwot 40,000 mapana pali sa matay case eupat patunan malong ko pangililan Pohnpei eupat patunan malong ko pangililan na besam dari dami sansal nan pil 40,000 kamu matami area puegi nan kosenedium tribal kamanata 20,000 on litigation fee makapina fee to kay override ay mele yang kopurpurton tatawag niya ban apple bank pura may nan pil a 40,000 na ban sola 40,000 o patodi yang 20,000 puegi 20,000 malwood override nintuan ka pinafito uyala ko sa mit ipadawan damit bensan salpan kupurakan yang uyaksen ako depan karong-karong mau data robot wot ang kawaitin Senator Edwin may Mr. Speaker itungal sakar misik pueki tatak me patutong committee ang ada floor amendment me patulong sang Senator Perez dari scope sa tawad sudah yang aki rompen sang istosakan makawala ralakan yang aki te estimating wasawala kan o uya benebana polta sansan nan kilel maban sudah padawan buat eki pan kupurakan eki kilel bukat black and white sansan lupan spray me couple into one square porakan kawit din PDA kaya rapan ako dito ito porakan rapan pa lang ata wasa mawala kan nintuan spray masansal o irail plewa dito uyata mo ong when minibinip na masilin pape esansal kaya dyan kosanan magungkosanan ito tatangkan maganapol to utahan tiyan ay kan kawit pwede masilin pape Jaman pape ni aso me kenapa litan so sama ada tahu lel wasa ada kaman ata patet so patet monika ken
apali yawan pay maraman to dang ya kaitan legislature mengkasana di yawan muslim pay ipatawan ta met pe sangan masen met tua mo ete bil kiang John Way sawewe me legislature me mengkasana di yawan muslim pay dan men pay ya uya kasan tin to kan sama tel engineer kan my Mr. Speaker on report my Mr. Speaker kamela me kupurata me son kay sa bulman ko ba na kupurmuha kapali ata takot pagkarbawat o kumkubura speaker pagka kabatayang irakasambawat nan masan ban report wot pagya sa rata PTA ni may sangan ranwat sinligaw pagkataranga contoh takin PTA pek sama dan kamal tatak Eri na tayo bang kapagapanta puradan kan me PTA panapali aban mo ya kapal payday me panapali contoh kan product toto we wanon utan so to excuse tolul executive report in PTA and kakamali contoh takran mo ipatuan tamen puen we ya kongong kecil contoh kan koros me PTA kaya kamanata Peran wot repat patoyan nan kapal. Kaiten port me pat patana kat nan kapal te kapina te karyang kapina. Contoh tongkan me pat patanan kapal. Ermai Mr. Speaker ni wow karak men kamang te lenga rating ti masan. Chancellor makamagit yung mayor tara no ting timasan ben standing come to report silip kilimao le banyar yesa kono. Koros mo utung kamagito masani ay uwo masani so kamagit poita ter tingtir masani pe koros mo utung tren sa bulman kita standing come to report masani ay uwo masani so kamagit poita ter sa bulman kita standing come to report number silip kilimao le banyar yesa kono sang kamitian moni Masalah report pan sa matay standing come to report pan po na sa floor leader lator. Kalangan speaker ay tumalwa untuk tuwa ka bang from kat ka sampalwat. Speaker man sa karok bermaon niya kailang kakrop sa matay kalender o katiyang banay dam number isak tayo ni pil kalender. Chan sa lang mga kamagit na kawait and floor leader lator karos mo itong kamagit masa niya uwo masanisyo kamagit paita taikat katyar pan fill calendar o pan po na sa chief clerk Legislature Bill number Reapkisili Saktual line Mau Legislature Draft 1 a bill for an act amending chapter 8 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new section 8-202.20 pertaining to landfill and channel rehabilitation in San Marquis and for other purposes ungni kriyaw kin teklang watawat kalangan ka katiyan ang masinibay pan po na sa chairman and sub Senator Edgar kalangan ng kupromo speaker muni dan patrola ilan patroan wiya ito ng sekretary kecapale ng sekretary wow pang kupromo yo kuproran karos Min patroan sa kartita me. Katalang kartita LT nanda Reapkisili Saktual la resiklimao. Yaman. Purpiyo sa Chancellor mo kamagit yung mayor koros mo itong kamagito masani ay uwang masani so kamagit paitag tayo bang katiyan ang masani kami chairman Edgar. Patrong kamela me. Piliwat try kamanalani watawat kayo. Ana watawat karyawat Patroan kamel na mag-connect Thailand uya executive patroan uya amendment diu mag-isang square feet on feet ugi feet to ugi met ay patroan sa karagi kat tayo sa mga kupurmao o katang kamanala kusan na duwat ni watawat karyaw takim sa kalawatawat Karyaman Chancellor makamagit yung mayor amuna ipan po na sa kamagit pan po na sa Senator Simon Kalangan ng kupromo Honorable Speaker ko sa palay tungkol sa kartan. Wow. Speaker, mo na pan katiyang nan totoo huwag men padong yata kamagit yung kailan ka nasa niyo spulman kita flora men bed ng paslip ko wali sa kaya wala pa niya isa wala. Karyaman
Councilor Mao, Kamagut yung mayor, Koros Motong Kamaguto Masani A, Uwo Masani Show, Kamagut Koita, Tebang Kajian and Masinabo, Banpona Sema, introducer to offer and floor amendment. Senator Simon. Kanagalan kami mang speaker. Speaker, floor amendment number wali sa kyo. Kuya Bantatok. Essential me ang so me committee patupan kurang panay na sinwar. Kasalita inang and mentawalab wasaw. Hari imen patuan me ranwat iray sirikan me so-so kiwasaksit. Aral kaken develop wasaw laut sang riyay ko pino kabisalita lang. Ay sawat all laut atungan serpain me we are working vice Senator Miguel but business metric Simon field business kareda imen patuanda me kamu matawut kapatayong sila token regak develop wasaw pusinit me miyo songan irodi taikot ya kamugit ni pit puki ray uyay na. Engkak katela tayong pitop gil may sak. We ride si Rika Ragak tugalan ki salatok and develop wasak shit. We patuan merakak develop. Ada bekak lel pitop gil may sak aran salatok nesitokak wan merakak develop din tuan arabane wang board of trustees o wasakan metan mitang rektor punya kan niyo. Inangin committee purang kak salatok o develop wasak shit ni sura bumun hitait. Hari ay ko sa network men may data designation in area yung wasat po ang kag may itong ray rakak sa latak o develop din tuwan inang marakasalayang committee ang sa musik patro tang puro ay inang in floor amendment ko wali sa kayo na pinari sa puro talaga na kung may speaker. Councilor Mao, kami Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, motion and close, nuwaw karakarak. Sila almasan na floor amendment, kamagut yung mayor talang tusigto masan na Koros Motong kamaguto masani A, Uwang masani show, kamagut paita. Koros Motong floor amendment silub ko wali sa kayo, laban niya rin sa kuno, masani A, Uwang masani show, kamagut paita, dahil sa bulman kita, floor amendment silub ko wali sa kayo, laban niya rin sa kuno. Mayor floor amendment, masular, Hamiyata masan na kamutan ko sa net silub ko Riyab ko sila sa tuwaw le banya riyay sa kinimaw LT1. Kamu Senator Edward. Kailangan ng Honorable Speaker ng kakachak kaya sa bali cuma cakaran wow. Men patuan yung motion kaya lang kakan close the main motion. Chancellor Mao masular masan na kamutan ko sa net silub ko Riyab ko sila sa tuwaw le banya riyay sa kinimaw LT1. Mayor motion tayo na lutung timasan ko. Koros Motong kamaguto masan ni Uwang masani show, kamagut paita, tayo tingtiyan masan na kamutan ko sa netriyab ko silisak tuwaw, laban riyasak ni Mao LT1. Pagkaya tayo kamanata, floor amendment, sinup ko wali sa kayo, laban riyasak wano, sa problema tayo rule, may required duplication, panselti, o kamamutan ko sa net, riyab ko silisak tuwaw, laban riyasak limaw LT1, uyalar kamutan ko sa net, riyab ko silisak tuwaw, laban riyasak limaw LT2. Pwede tayo bang katiyan ng karyaw kay sa klan watawat, tayo bang usus ng ngil o ipan po na sa chief clerk. Senator Abraham. May. Senator Abis. Senator Artui. Senator Carl. May. Senator Edgar. Senator Edmund. Senator Edward. Amen. Senator Edwin. Senator Iron. Senator Joab. Senator La Torre. Senator Laben. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Ludwig. Amen. Senator Miguel. Senator Simon. Senator Simna. Senator Simram. Madam Speaker.
Ang sansalang way, masabol matay usus, metoko kamutan ko sa netriyap kisilisak tuwa, lebenyal riyasak limaw, LT2, usus riyasak A, o soto mauwang, ranwat tayo kamanalar kamutan ko sa netwat. Miyadya kamutan ko sa net, kamuy, Chairman Edward, Alang promi honorable speaker men ka sa balay tungkol sa karon wow men pagbang promi charing gagawin komman. dahil pagpagyo tayo ng kommal lebnansyo, tayo ban kommal lebnansyo, tayo kommaler,
Try sa pale rong nasa bulmatay uya kupur o chancel no mo na try kumaltik try kat pan bill calendar Pieter bill pan bill calendar Legislature Bill number silibki tuway sa Creola and Ria sa Kuno Legislature Draft 2, a bill for an act amending still on number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, and for other purposes, only Korea Open sa Kalangotawat. Kalangan kailan kakatiyanan masinebe ang may kupuruin po na siya Chairman and Moni, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ibidaw pada sa mukamjin mo ni. O nuwaw karakara ka magad maluwa kailan ka kuya kupuro kayong karayang matawat. Amen. Diyan siya lang mau kamagit ka kawaitan Chairman, koros mautong kamagit ang masa ni Huo masa ni Show, kamagit pa itak, tabang katiyanan masinebe o iban po na siya Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa pahal, bangko promuyo, bangko kurkan. Puente, kamadang ko sa net, magtaibang kadiyang ng watawat karyaw, LB number silubugit ko sa karyaw, laman niya sa kuna waldi-1. Patawan med po, chaik patawan tanang pewa karyaman miyayat. Imen pa ka may Mr. Speaker, kapulatay lang son, naman member council, tapos mete tungala karya menap tapos Mr. Speaker kamadang ko sa net silubugit ko sa karya liban niya sa kuna walti-1 kadang sa mga kamitin mo niyo kabang kumalwat kupurma masabot pasabot man kamanada report may tantatakot makapatayang inon den pilwat talarianan ang kakapali case kan kokowang malwat nan malangubungan Pohnpei State o PSM patyan kalat tuwakid mabana pali kamawalan scoreboard wali yakapon scoreboard nan most gudjik o mintuan kawid mamia tala Riyala pulinan wanakit limabuko wali sa puno ang kakapali al kapin Pohnpei po kaya walar. Mr. Speaker, nan kapesipan report imeninsan sa lang may kasal gisiling. Damay kami din muna sa tukak report kita tatak yupan kupuramail. Napitatamon. O kawait kamanamantaan moni matatago ba si pala siling makosanat kosanat riman tagapan kupurakan koparaparan mi natatag kanini masang may kamatin moni kan kadiyang pato yang lala ang kawaitan moni mamagmagit asura kun uya insanan kamiti ako nutut pon kawaitin melel sabun matay son kawaitin moni kan terang kampan moni o pada office uya banta tawad magmagandang sa mail kamitin moni. Mr. Speaker, nan kapesipan report may tan piluwat kabatayang irakarwaro mabit PTA erbagi muni maban kamanamanta en kamawi ala-alakan na laut sang utanta me patolong asansan me monu was rupan patosang nan general fund apan patosang nan paved road fund tala realop imen pa bang purakan kamanamandang ko sa netwood en kakuyaw ranwood kapal me Israel contoh dagan PTA sopay mintuan aray sa payday payo ranwood arwasin ko multi-mayor mintuan ko santin port remind Mr. Speaker imen malwat yan katrop kita melel tama wiyaw PTA. Pati ang project ko magtebang kamanala, project ganal me wonon, project silisek.
Imen we are kisen mamas and ben piluat my Mr. Speaker. And there we are at Choro. Project me wanon kumkura my Mr. Speaker rohi sakara kupuragan. My kupura buinka kwatakata. When sansal. Mia kaulimen sabul matay tatawag may pit project kanal. O mia kawit sapung me tatawag pukat kita say kamanata. Uyawanon. Riban wadak nintuan kairat di project kanal mamalwat kamanata. KU Circumferential Road Maintenance Project Chalas Silop Limanan Karyao Olapel Secondary Road Chala Walinan Limakit Kasilu Anipain Pa Secondary Road Chala Lop Rianan Limakit Tuwabukit Tuwaisak Kabayo Nanwalin Pelang Secondary Road Chala Lop Nen Kituwabukit Pasak Walung Panang isang nanpon sa Paliais Net Chala Lop Takit Silubukuan Isak Limang Panang isang Nanmatap Secondary Road Met Sokes Chala Walinan Pakit Pabuku Walisak tayo Panang isang Nanman to Salapuk Secondary Road isinan kit 55 isak walong Panang isang paved road maintenance project met project magmagmagid mapali kamakaldaan kailan niyal dala lop padulang PTA Panang isang sangan tatagot padulang PUC dala lop Panang isang Pohnpei Street asphalt Salataku Tala Rialop Panang isang Kapinawak paved road resurfacing Tala Lop Tuwanan Riabukit Tuway sa Gisu Panang isang Louis to Nanpil Street asphalt pavement maintenance Nanwin na Tala Lop Kamar to Lupor Loop asphalt pavement maintenance Chala Rialop Ninju Street asphalt pavement maintenance Chala Lop Walinan Pakit Walupukari Isak Silung Panang isang Tawano Street asphalt pavement resurfacing Chala Lop Rianan Pakit Walupukari Isak Parang isang 1 to 1 paint pa paved road spot servicing. Tala Rialop, Rianan, Limakit, Wanapuku, Wali sa Kriyaw. Parang isang paint pa to Rongkiti paved road spot resurfacing. Tala Rialop. Parang isang Rongkiti to Senwar School paved road spot resurfacing. Tala Rialop, Limanan. Panang isang Senwar to Pelang paved road spot resurfacing. Tala Lop, Limanan. Panang isang Pelang to Payas paved road spot resurfacing. Tala Rialop. Panang isang Tausagala Bridge first section pavement resurfacing. Tala Limanan. Panang isang Tausagala to Luka Awak pa paved road spot resurfacing. Tala Rialop. Panang isang Luka to Nanawak pa road spot resurfacing. Tala Rialop. Panang isang Sapuerak to Polangas paved road spot resurfacing. Rialop, Limanan. Panang isang Paliais to Palibawa Loop paved road spot resurfacing. Lop, Rianan, Limakit. Panang isang Sokespawa to Sokespa Loop paved road spot resurfacing. Lop, Rianan, Limakit. Panang isang Colonial Town Hall to Island Palm Street asphalt
asphalt overlay. Lop isinan wanagit obukupay sakpay. Panang isang Jehovah Witness Church to Yakuba Street asphalt overlay. Tuwanan limagit silubuki sisak limang. Panang isang Henry Frederick to Some Development Bank Building Street asphalt overlay. Walinan tuwagit isubukariyesak. Panang isang Micro PC to Walton Walbert Residence Street asphalt overlay. Wanan fit obuki silisa kuno. O panang isang Likinkal to Minoru Kenam Residence Street asphalt. Riyanan isikit wano obuki riyesak naman. Kapintaro po wat ikisen ruwas mamaluwat uya yang tiyan nakapitong product kan makamanaman larap sa ikmukit. Niya kapat pene patyang na patyang nan film essential pan kupurakan product silisak. Moni kan niya kapat pene o nangan million riyaw. Na wano no essential na PTA me pantatang. Ranwat product kat sudah mogit PTA Tiana yo eksekutif kolokol mune me bana pali ton tatang ko ai me port ka saneti ton tatau pukat pangko kamal ti kamelele me kasanti me konengan wiyawi pradang kawan mo git puton tatang kawan pete eri ipuria mo ikila tame wiyawaran wat essential me niya so ucarin tatok me magmagitan suwat me so to waon ko question na dakan mamalwat ka manala o question na dinal niya kin kameraman la kita ikin apaliya to ananin Israel kan magtay ululian petik pensa matay tatok magmagit nan men ka bese toto ri ka pengdi ekak tungalin kian semua puin kak kata produk toto me Israel kan me ululian way kan me sansal kapaya ta right sabul maray tatok ong sabul maray la kamas kawewe me legislature so keramin tatak euro wiya ikamelele me essential sa matay tatak o desha na nakatek rabak mangina uyak sensa matay puko niya tayo uyak latun way bilangan kita laramasin kawasan matay tatak i selian puko pukat apa essential nan recording sa matay session rawat mapuratok toto wanon malwat kamanatar apsay kapal makiyang ya kamelele ma project rawat niya penelpang kamanamanta kapag dapat yang project pukat sila pada wan yata pan mukit ari imen pagi may Mr. Speaker kamanamantan tatawat enkak niya pan purakan rawat Apple pen PTA kailangan kapali nan niraturor nan session ng rawat I report met my Mr. Speaker wrong film essential o po ke masen pilwat yang akhir project ceka na iman kupurmawan mi o dahil katkiyang kupura dahil pilwat ikamelala pemban langa aja masen pilwat my Mr. Speaker ang itungal kaway to pag ni uyalatun sa mukamsin moni ay pada sa mukamsin moni yo nuwa karakara kamagid malwat dan yang kaksaban man kita piluwat ang watawat karyaw kalangan man Mr. Speaker Kailangan amone pan po na siya kamagito maguprayan po na si Senator Simon makawatan nila magpamag Senator Simon Kailangan nun kami na speaker kasi pala itiwan mo pang mga bunga kuran katuwat usak speaker ipatuwan utong usak kamatang ko silid ng pasilip kituwa sa kriyaw na piniyar usak mo nang masagis may patuwan ta walang katiyag promain napit wala na alpatagi Pohnpei iben patuwan me
ongai tukul papom uya iro karwaruyo patuang kamilele ma omen bapan kupur ma sutok kunong trailing kot piyam moment time yo buagi maktai bakin declare emergency moin kai kakir declare me olana lem Pohnpei yo uya kapalong men Pohnpei o utana nane priority attention uya international mo sombong riau tesnisang ria itu patuan pun kita ikut dia go di mun masen pangkusinat wato mainly rokan koros me chairman of finance masanita essential mau itu was yang sebesar tapre di sang puraw mo cotton imply karwaruang on tatok kata no karwaruap bo ibn patuan ma anane nang kusinat buat language itare dia tay mamasinan journal kake we are kishon inang legislature me buratain tatakot we are priority attention na sakit po yaki wala na lakan we are kasampal yo po yaki pit bakit din tron tatakin government also me applies pilkin tranga so mau lumum kan pilwa kapal laut applies tanga ng alwa so much so set bakit ipatuan ta speaker kahit din po ang kapuya kala tatakot nanir bakit apa itu kan betul ma song sakarata tuwa mabukat kak lihat kiston intent betul essential na journal lihat tentang sa priman kita kamutan ko siya tuwa ong patuwat Korea melel bet kita ta olan alan Pohnpei bepit tonton kan utani padutung German kita lega kerja nandeu masih panan raturu Pohnpei kami le nane uya somata hari ini ben katkiyang masanan kamutan ko sunat wat speaker kalangan ng kamu pwede ay tumalay sumaw Mi ada masanan ben kamutan ko sunat kamu ini Senator Miguel kalangan speaker ay tungal sakaran wa sa palpang ko promo won ko honorable senator kan melel vice floor Pohnpei koros I kapengke ananen kamawi alakan apa itu ngal mata-mata ang tokalan kala rialop makawit mamiyaw kapengke nan pelwat ija yakis pengetaw yakis pilpato laman speaker pagnan kawewe mamiya akapatayang projong kayo na unon ibil batuan metron totong kay bang ko malturan wot amia totokan na almurapang kana kaila pepe pina walim palang raka kawali mon pite ma processin totok kaiten project ko tala lop na nota matching sang government giti o evasam congress memimi ni karanyang telel rialo ari totok ko pepe karanyang nak alaya puyauran wot ni gayog Priamegi o patro kila nirai larmas pukatan ke paninay. Ariap dalal lobot sa bang kamanala isme banu ya. O beginin na no piso port ko tuwa sa kaunin sompeyo kaunin government yo mayor ko sa namawin mamasa na ismo ya pukaw sompe. Ito ang totok me pang ya lo. Tala pa me kakamay. Yutani patro kumele. Arail loan, arail mau. Labalang kapal mat. Arisome nuyaw. Teka malala tala rialo puot. O speaker ikin changowe kayon mig chansuwat ki ilisuwe sangatan matol. Tuwada changnan lamaros. Fatapatanolel panasang kaliyo. Bilwet bayang kamana oi bang kasik nan raturo talengka kapaleta solution yo o masalang maur narama sakay matakla o ban tiar pal pwemi kakamal totok ban raturo agdai katla awaliala iutung talario lobot en kakapalta imanung pagita talengka close to it Macular masanan ben kamutan ko sunat kamoni ban po na sa kamugit mamiya
Imen patrawan te reyu nani tuanay rongorong sakaratakan masinkan hamuman may one project mag-try legislature kamanatar ito one chairman and monia kasaleta patmaton ipo nangan million riyaw siyama bebana pali al ho essential me sabul matay puko yeg Thailand kamanata kusundet kakela ban kusundet solte Thailand essential me mimiren kabina executive tami men patrawan ni ajay ban kamanata kusundet pukat melel mawa iyang kasampal kita masansala sang Senator Simon tami ban current yang trail me ban matang apella project and kamawila alab and way magtay ban patrawan tatala riya lupsoma po million riyaw sama try kamanatar apsay kapal kalalabag magum kasaleda kusunnet niyasyo me kamanaman sang trailero sign sang kabina ansyo water manamanero karwaro niyasyo me kusunnet kabina pito trail override ansyo water manamaner o karwaro buena polta kakailaban kusunnet sote mana-mana sudah mimiren executive kabina tami patrawan nituan chairman ebil kasaleta notice to proceed may ka-wait and project kan ka taula mo dapat patrawan tiyanay ansyawat manaman wo kabina bil katkisang ro kolokol manaman eri imen patrawan irawat magi anchansal way magtay kamanatar million riyaw sama ongal uyawanon kakailaban kusunet pukaw may saikinte o manaman mimiran kabina dahil ban mamasya ni kakailaban kusunet kitay ka kongongan miye ap kitay suran kemanamanan kakailaban kusunet imagtay sabun man ki kawata kusunet iwasa kitay kaklaliye rikamela magtay uyaya ratay puko yay kawata one money to project mamimini million riyaw sama karanya million silu wana paliata alen win Pohnpei apsay kapol pag kakailaban kusunet bukat sudah miratay ayimi men patrawan pag sungai sabang Simon patrawan yat yawan karwaru o kasambalan project bukat manamanin kusunet ansyo makabina shiner uyalar manamana o karwaru kasambal uniata ibil overrider mapito ibil manamanero karwaru anapolta yang bunot ke million riyaw sama tay kamanatar wonon akatay la patpatrawan kapal na PTA miminale potential me million riyaw sama magtay kamanatar PTA kale maganuya paybinan o kamawila million riyaw sama patpatolang PTA ari imen essential pergi ime patrawan sabul matrail manaman deletre wasat jalan kamanata kusunnet oh imenen chancale yang melel ton tong and PTA o men Pohnpei legislature we are type ko only to one chairman ya kasaletar al toto nan wen shokes kitri kolonia mateleni pitakiti Pohnpei ni to one chairman ya kasaletar tay kamanatar muni kay mamimini million riyaw siya makulaan million silu protong tamag tay mamasya ni imente kamanamantaan kusunete niyansyo mebang kamanamanta o kabinasyayner aran tawlaw o paliyata karwaro yang aga kusunet kan me tay kamanatar po PTA yan kak tawlaw o payday o totok po kasampal po ka na palta karwaro halangan ng senator ko, imiman kabadrayan ng mamasin kan. Karos maudrong Thailand, rejeng iti masin ng kamutaan ko na silip ko tuwa isak riyaw, liban niya riyaw isak puno, LT2, masani yay, uwa masani show, kamagat pa ita. Karos maudrong Thailand sa bulman kita, kamutaan ko na tuwad, pwede bang watawat, ni karyaw, kim saklan watawat, apong chief, tayo bang katiyanan, watawat nengil. Pergi sudah amendment akta bangkat yang nan watawat nengil oi ban pona se chief clerk on roll call. Senator Abraham. Amen. Senator Abis.
Eight. Senator Artui. Hey. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Hey. Senator Edmund. Senator Edward. Amen. Senator Edwin. Senator Irons. Amen. Senator Joab. Senator Latorre. Hey. Senator Leben. Amen. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Ludwig. Senator Miguel. Senator Simon. Hey. Senator Sinma. Amen. Senator Simram. Madam Speaker. Hey. En chancellor ang way mesapon matay lusus metoko kamutan ko sa nasilip kituway sa kriyaw level ya riya sa kuno LT2 sus riya sa kay o sa mauwang ran wat ay kamanalar kamutan ko sa network miya ta kamutan ko sa net kalangan masular kamutan ko sa net panpil calendar ay panpona sa floor liter latore. Hey, kailangan speaker ay tungalwa ang tutuwa sa bank from kat ka sampal wat speaker man sa karak purmaon niya kailang ka crop sabi matay kalantar o kat yung ban item ng paysa ko no yay miscellaneous business. Amen. Chancellor mo kamagit ta kaway pwede yami utupan kamagitok tay kat katil pon nambe isa kuno kamoy Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko puro mo yun, bangko puro kan karo. Sa ito nga lira choro, reo siya. Ito PTA. Appointment on the talk, kasandikan me mayor. Me song-song kakamali dito on the talk, pek sama. Huwag niyatan me sa tumoni. Kaway ito pilpatuan, ito nga nayaleti. Tatakin PTA bang project base, mamaya project atau natang apa natang masuk darah bang kunpuya. Ya tuan puai project silisak sama wonon. Ada pain kawai itu uang atar pain kawai itu. Pemia project. Sudah kara bang kamal. Rimen bagi mai Mr. Speaker nuwa kara kemudian kak saya ni yang kami jinjen ko kami jimpita PUTC. Ia kesempatan buat orang kak kapal itu non-session word. Kailan ka katkiyang kuratay. Kalangan may Mr. Speaker. Ariyaman. Chancellor mo kamagut yung mayor koros mo utong kamagut masa ni ay. O masa ni show pag kamagut poita miya masa ni ba? Speaker. Kami Senator Miguel. Kalangan na Speaker ay tungal sa karanwaw sa pahal tahan ko prong Vice Floor Honorable Senators Karos iman prong sa pahali ay tungal sa karan tau-tau patau kita amuyawuyang PTA melil tuon tatongkan mga nakakapolta level-level mono na ketuk-ketul sa kanarawat may kapalin tubsong totok tame soto mata-mataw kayo rin kak rent tubsaw kan me kak rent poran nuya kita tok niya tubsaw mawanon karasa basang pesko kak totok kak rent sang nan project bukat ikasambal kini kamteriyaw apan tok rawat matakla na ramas melil chon totok mekod makasampal aramas sakay me anana maur miyar panene relon o kasayang kaparan marailon na kan bangka kapala weki retotok wasayo mo government apapali PTA abni mula ragalay sang kapal kasuluk-luk banta paray ibatawan punot ki mata-mata umiyaw iman niyan so kamteriyaw bantok arenutan chok o alakawit sang administratoren tiyanay yautani nang intotoko uyapan totok me kamu ketin totok pukat non partikular procengkan me
kau yang kawasan German in finance, mobilization patutar, elutar project pukatan pancot nakla. Dari baca kan mia, tama karam, umay nangin tatok ni mia to, bang kare taram masuk iban matakla. Puji tu kami leleme, uya ban tatok pan imula tuwa metnan, milyonin monu ono. Armain speaker, ay tungal pato, kanit api mana register, pun ay pakelaw pato kila ramasku. Kahit entro Israelman ketikan maban tiarapan. Abara masin Pohnpei tak sama angka kemalti sangar kasan tuyo mana-mana yo o patola rugrukin contoh to gisma sama rabang prota yang yo project pensiunan kaun ko hari speaker kam diriawan kak serius nanan so matang yo makak proto kawitan miya wama munikan marawya air totok karasa bay iwewe kime projectin pala nawalin barang garan yang nak 110,000 lekin matching memi ako akakapali arail pete ribanu tu asawat man speaker apu toki ibu ko kayo kasampal magdahil ban sapal man kayo ukiyang asaka kamaban aramas o iligiling koros me patoreta niya itungal pakpak kamdriyawan sikan tatakot pemakak agdalengkak apaliyatan mum uya payum pan kono mamaurin aramas ayat tungal sagrata matman speaker kalangan ng kamu mau Senator Miguel Miete masin benirawo kamu Senator Edmond kalangan speaker kum kuburawa muni tan tatua yang tapi yang patay ang te sagrata ang wow kan kamu ulian tiyo mumoto sa ayat tungal sagrata ang kamu speaker Vice floor honorable members ng speaker apil ungay mele lapil niya lapilan concern ibil kapung di sama uyaw sang chairman in finance wiki project kay mapil wata kata mapit winet magpwede ka manata amin chay ka po o kay project kat bil kami naman tan ita legislature cek me ko tiyaw yang dalna ayira imen kayo kiyang camping pian ko and drop tama ko punta pa ka o isma ko me ka kak tiya ka so and design sanga ko kaya langan sa makakuyata balong project yung mau yung unon masay ka pulta beliau project ni kayong pagkakapan apalta matang nanpil walking bridge melela ramasayak sama mekila niyan song kapal ng kato melela met strike me ko yaw imen pateng na kami tu me pan ya pa lip na ka kun che ko ro ti tok na onang ang yap ko kaso kain material lo kami nata kun anti madamatom kay kak bulian reta ansu karwar mas pancha kata ubaw pat karwar kalangan speaker Senator Edmond Speaker concern kamu Senator Simina Lakan speaker muna iban batuan ay sungal matmataw iwan nagtay mamasa niya subsit kapeng tiyang panilat bagi kupurmaw kapreto saksit wang kumu vice speaker floor honorable members karusian iregan mesansal anjugusit pungomele assignment kay mabato yang tiyan ko napit irin bang tayo lupro yang kaci ranwot lalito ranwot sa igiyan nawot administrator ang tiyan ay main bampak lima o depak wano na napato yung mon kamit nari yet kan mabanguyaw ranwot terminal finance pro yang buat kata project tepe mengatay kamanay area jungal ni bani tengok political issue bukan government ng aramas eri failure meminang government ang sumsit isme bam buko eri mo na ijara kan mamasa ni Iran apali buko kan Israel ma apali buko karena sebab
na executive sudah kapali buko rungu mata ko sinat pasinong ko sinat article issue ko sinat dir pukon government ng aramas vice speaker kasileta iregay bigel kasileta iregay nepit more aramas eri met aramas tepem ankir kapalin irim magday mamasan yang sukses eri ibang uyak kamakitiyo minta cuma tutu minta masuk tekak percaya dalam siuyung bisa nanane uya mereka dia assignment dia resolution dia orang komite cian ko program dia kata maka benar administrator dia naik sudah kakuya buat murung resolution dan mungkin kita itu program kawala dan lagi siu nama sani ragi lentoran mut sote mensempar je yang sama luar natai tahu ya uliya be ada ka saya dia mungkin dalam dari dalam program ya itu motion and resolution meniayer chain ko ang tulang lan kailan na pali kita itu program masa ni rupkan pelangan speaker Chancellor mau Speaker, point of information. kami makapura information sama Senator Edward. Alangan promi honorable speaker ingka kaca kaya setali cuma sekarang wow. Honorable speaker kung kupura ko sansal me nan kolonia alto kupurkan kupura ita. Imen pacawan cienggi cuma kapem nalelong bang promuyo bang honorable centers kan. Sansal me kapunoto kay tikinja alin ng kolonia walin Pohnpei ponen yang apol ay men state ay chungol ire concern on rech pwaki nintuan kawit kan mesansaler mahal to kama naman larap so chapol en sansal me promail kupreta alusop benang kolonia ele penangin al wono te isu kupurkan kupreta apel saya kapal uyang rime men pacuan cienggi cungol kapung oke yo imen mo cungol kapung o imen sansal orang kamiti nin tuan reban kecila te pacuan lamwa rengkagan kapaca yang port in PTA yang paca yang rail anai semua karong rongkan ban uyawi apa sansal me kawai ke memie orang alakan mesai apolta emia nang kolonia ancan salian ce bang promuyo bang pernah ubusan teruskan se pacuan kapungo se beliang ucung alen Pohnpei ponen yang apolta kalangan promuyo no speaker Wow, Senator Edward miata masan ben kamagit masan salasang Senator Carl kami Vice Speaker kalangan Speaker jasa balik cuma sekarang wow Speaker mengkapangi kawikan urus macam sadar ini kesambal fit semacam kapnot toka PGA ini kaprolak percaya kan tahan PGA sang mencetin administration buat pacu itu kembang itu kalap yang kabel saya mau abnawat nakal sopai menon kembang ko bagi sekretar nurun ini ya dan kakomali dia rel kontongkan riama bukjail buretar kira kesembaluat kam deryawan apa dia tu maluat nyaisu karwar tangi mencuriang kamiti nyatan pajuan andetok renciang na ireyu me tanakis kasapurbur na kawawa sebutan leyong okay aramas Datuk Komisioner PGA. Wajar ni pajuan kesempal tu bagi tentangkan rawi datuk pajuan tu del yang cuma Komisioner Komaldi. Yang mau pajuan tu dalam kapal enal laut lah. Ya kemudian saya kami karena yang mau pajuan tu saya ingin Komisioner representatif bangga yang yang nang kapal kat bajuan mat juga kuya nian cawa song kampin ya relvan patiwang nan tatok sembalut
Ria speaker ilamanam ikamelum maasim pen irawat icarer jalan kak sabulman kita muitang kami dian tetap kapotong walwat berkesempatan walwat hancur karwaru negara temen pagidak jalan kak kerja itu maasim tu sabulman kita. Iya man. Salam tuan kawait memia sang vice speaker. Magubura mone ban pone sa kamaguta men patrawan tate itungal bebem me bitatay rawut. Pweki kakomal din ton totok me akot makasambal. Melel Israel ton totok kan me wiwiya. Totok pan katupin pan kontrol apya bali sabul matay laalakan. And win Pohnpei. I kasambal ki ira masan salasang chairman pweki may Kitail ko may kiswaray na legislature, may nan administration what may kayo mo ni lab kitail patrawanta o PTA. Nantiyan administration kan mawe, so das ang mo ni what ipatrawan na legislature mawe ka kang kamanata o PTA. Risito kilang karape metron to kapan kumbalik po ki million riyaw sama essential project kan kitail kamanata. I mo ni buka ba na bali ton to yang aga tupsyo abe ni Israel ban aleti mo ni buka tara ban point ton to o essential me sabul matel project labiu me World Bank kita leu kiyang bil kat kita million riau kabadaya million payu sama ye al buka bang uyata alen Pohnpei me patro sang ni puris en tau sekolah lel tagatuk sang nan kolonia pitaki pix portito ikse me uyau yan sewot me patro di laluman police station o patro to luman pom terrace patie patro ye namiki project riawo dolar o essential me tonto togen PTA me uyuya albukat karata ekasembal ni atel ban kakomaledi tondotok a mia moni mena bali tondotok pukat ini len kasembal ki ya sung magtal ban kakomali right ya isme panu ya ta project pukat hari rob kanai yan uyawi leo kaprayang nanti an administration would makayun moni loud legislature patrawan ta poin apali sabul madai lalin Pohnpei nakataisong matawela project buka puelta suban ini kabarane ngui pakonin Pohnpei o tail koros o tonta tongkal me pita toga PTA dari situ kelang karaben tonta tog buka depan kakomalti nan ansyo me moni kayun laut na patro yang PTA uya benta tog me na puelpe saikpu yai kakailapan ko sunat. Hari kapungki kami teriau bantre ko tong legislature putailan siyong yang apali ira kasumpalkan mesan salatar. Nituan kawaitan kamagut nabi. Pasular koros mautung kamaguto masani yai. O masani show kamagut paitar o assignment mo assign sa matray committee PWTC o JNCO. O nituan kawait mamia Pweki ira kasampalwat an kakapweltoten an regular session in January wat. Bigat miyay paniput imsaklan ni mas isak riyaw. Miyay ira toror masular ay pan po na siya na kamuy Senator Miguel. So kalangan speaker ipan tor beronta trong floor leader. Vice floor leader kamuy. Kalangan speaker kalangan Senator Miguel ay tumalwa untuk tuwa tabang tuwa Speaker, Vice, Honorable Senator Kokoros, ele sabol mamal staff kami bilang trail. Speaker man sa kora kupur mau angkak niya. Trail angkak katin kaira la sabol matel wiya. Kupur kasampal ranut, upurang sa bali wasaksit lakap isak. Karyaman. Chan salama makamagit yumiya ramon ipan po na sa kamagito imen patrawan kalalabag mamiya pakair sang chairman kan chairman court. Kalangan may Mr. Speaker ay tungal wow sa bahal ni men pilih udah segera kupurakan melel kam din morning tatawag magtay ko san din ang pali ni alam agtay ban
eu gupene murin session wet karong-orong ni ada pan pateng winin tatagi mas speaker itiatar o tataguan ka kuyawi loke walap murin sa wasing ranwat kalangan Mawar pakayal sa Chairman Carl, miyata pakayal sa Chairman Chekan. Masuto pakayal, Raymond Patrawante, Ireyo, masansal, pakayal kiyo, kongong kamitin, Cheyan ko sap, masansal, miya sabul matay, kusunat yung kabina fito iyo, yasay na yung kamitin Cheyan ko sap, mailang katin, lesson pungi o report tong momot makaklakap pagkailan ka kan take action o ngira kasampal ko kasansal me ireo ktaila paliala ra kabina fitoi kailan ka kan apali nan wicket ai me kongong uyang kamitin cheyan ko o land malen katiang o masani ro ranwat maka masular pakair sang chairman chekan koros mautung komagut thailand ko malti o sa pagpanalakap kloko isak masani ei Uwa masani so, kamagat paita, kalangan ko pura mga koros senator ko sa matay, uya ko pura arer.